ya la ye to shelia ye do I study canon research do comes o hankale number 1 duzu kabiyela ya na inu do amle ya di cheka kumulo because do tear me from opulne okay ka do tear from o dablam really yes so do yi bor bandirgu ka kumulo on to nan kam pa mal de soutien ko ci bandirgu ma o yendi kazan to biya ama do kala la soutien yes I agree. Duzu kan yele a ban shaya man yele to aya I song aje ka aje qualify it cha kan analyze no aje ya anazika ideology I to go man be nan no I'll come back to you in yela mi ya anya daba kafin ka je ne yele to ashere won pa ibdi ko beidi de ko problem la dibshal on yer